no gitambalu Yesus kasasari koromo ay soko irap sinunod kadang ko Yesus na sondiho Ang sondiho No gitambalu Yesus kasasari koromo Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Puji Tuhan, tu katilambus tako adot kapag yampay kagud kaswabon da bay na iswang ka kay sisan dati sumambayang. May dati patilambuso, miyampay dot magisisa tako pad iswang sambayang. Inarahingan iswang kerajaan sorga, konsikaw dot kanu pa kagwe hek katilambus, pagisiso maya dot pisampuruan dot boras-boras nu da kaswabon da bay no. Santob dot panambarasan di awayaan dahay do kaswabon bay no. Nga tarimon dahay miyampay ginawo dit osonong patilambus yahay dot tumanud santob dit panudukan nu ikopyontok no karohyan nu. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amin. Okay, insan pod mangonsikaw tako kumakinorohingan tumantad panghakan di siyo. Kaswabon da bay no kanu tako kagud kapag yampay maya dot kay sisan da sumambayang got kaswabon. Haro duot tadaw di nataliban dati dot minangimbulay toko ay hali piah dot iati no patinga nanuan toko na kinorohingan daralan dot osonong da paingkuroh da tumilambus toko tumanud da id panghakan da kinorohingan nga iragon kadaw nga haro nagiot disioh daralan manumpalid dati gisombo iati no pohom haro timpu-timpud kaumbaya toko kaundorong toko itindalanon kumoylih toko haro nagi kantakan dot kalay toko kasimpang toko diralandot ay pinatuduk ka kinorohingan. Inapohit nembulayan dati di insan lagi nga karay titit mangudut inakagwi kanihab minangimbulay toko karay titit kamoyon dat maminsuhu kaswabon da bay no isa kaguhot kaboboyuhon dit milon lagi dati borasan da ilo ni karohyan di rogon. Kituluh dot patambo watu popolisok kolongon. Okay. Ya kanihab tukang kipas. Bayan na pohom papatambo watu miagalidit imo namod tamod do katamalut ba. Magano ka na watu gi. Bigo na museum. Ha. Pura-pura tilod it. Idi akan ko iyaw. Asaraw ko di tahun 2010. Kailah ta kanu padit it Makamah Bandaraya Kota Kinabalu di laid ngahiri na pot taguangan idi nga it paking bus isa na po ibasat hirihot station daw nga imed Pinampang PUT Penampang Union Transport nga pira-pira tinandit PUT nakakadilad kunda sanggot ibay nagi o silita akanan. Hiri nandad it iyonan kuno pa di kalimpupusan nadi sinumikul nga hilad Pinampang. Sumakanda dit PUT Penampang Union Transport. Mirikaw nandad dada mo tamaganda di basa Mamanaw. Mirikaw nandad dot hirid di sanidit
hari kayu-kayu numan tanemom numanin do pinguro do idit inuman simino. Jadi inapahit kayu hidi nga mengua om sairad ay onsok lumoho nga ay giakan mo. Inapay kamoyan kudid buang batu sambunyi tangan nga otiri kindahit itang nga kundakta sumano ba. Haro no mati ko basan dilod iman sasakay dihom sa ngingiri kaptilom may na ditua idi kayo dit inongoloho ngon anwa bigodan di siya bigodan di siya hit itulon na sa ngingiri ka diri bigodan di siya isiyo kakanda nga mo nakitingaha no dir mo tumingaha na kay siya diri iyo dinaratu dat no kontak didit ipanumpang mo maganda bigod na siya kasi isiyo nga ay haron na labok ka isiyo yung may minamigod gi jadi ngon na pod direct kadi dan tangawlo nila translate nila nga dila patawan polisakon na tilongon nga ino pa'y koray tandat uwa kanila nga ihati ab minamonsoy idit karaja idi teko ihati minamonsoy isi so akantakan nga ato ko di magakon yadi jadi may dati imbulaya yung paingkukura hilot komandat patambo watu hom polisakon nolongan lebih kurang idit sa ngingiri ka ngay kayo kambitan ni tamalutom pura-pura tilad it ako ni ko iyaw okay isuang no pod ay tonsi dat paimpanu iti panambarasan datid kasuabon na bayno nga ino pagayt sang kanihab nga mangudut kanihab tukang kipas tonsi na podit imbulayan dati bayno nga iti porsalisihan ikaw mo yun dat piyoduhan ako pingaman teko piyongitan dot piro-pirohot ay tulun iso no pakababayuhan di rogan dahit iti nga orohyan da kakitod ino pa'y tulun nga migogol miodu teko haro porsalisihan faham it ako pingam no po borososway kopiyongit it miagalit kopi ako pingam lagi iso na po nga iri korohyan di siya nakuro orohyan siya mga sab tukang kipas moidot iati na po sebagai pananu da kinorohingan nga kapag gogol toko kapag aduh toko iri no mati korohyan di rogon di iati na po nga ay sa kaamanan magyongit okon na ko ay harohit kapag irohyan dahi papikutok kapag kutok toko okon na ko iri nga miagalidit iati na po nga ay dagyan okon ko isiyo ka ay dagyan okon ko iya ka iya din do iri korohyan di rogon dat kakito mintong datid it iyo di toko iti napakantakan iti nga okito hidati dot toko na po yung sa duon timpu dabay no ipagilitan dati iti zaman ti timpu dati dodondo tarang okito dati kumoiso onuan tokoot ay kapagalan da idong pamagunan iti woyoon nga dati uruan nalot pamimpin iti woyoon nga dati paingkukuro haro hinangkuot kay sisan di lo ay so sayra na po berucap po sang ulo na pamimpin nunuhit okito na kapiyo saling mempersalahkan
Ito nga YB dati mengucap na pohon poingka hampir keseluruhan na di suang ucapan nga papasala idit penakisap. Iyo na porogon na po kay tok maino kay idit. Iati pia tulun nga irinugi karamayan iyo nga aramayan ko korongon akon pondod aulud na iralandi tulun do mo boros nga tokom di sumurugaw nga natabok ka korongo sorry mutuon nga sumuang to kon hilap palimon o kita to kono hit kerajaan pembangkang saling mempersalahkan. Ngon na paitari bawilo nga iya di na keadaan iti kerajaan dati paing kukuroh to kadid aman damay iri ni korohian di rogon di komono po nga mano po di hit arata boros nga rogon hiri rogon do rumamay ko kita main ko kamatusyo iri korohian di siya di. Jadi osilih to kana padati YB ilagon to kana dalot ay karamayan dorogon ikalansanandot isuang ko makikinongoti haro asili YB dot PR akan datang. Silid PR ay YB PR akan datang say na kayo lo kalau rencana kinorohingan suai kiri polilintuhunan na dati ay mo ito kanandad ikagumuan iati iso na po isu tagayad timpubay na nga iti vaksin haroy mempertahankan na vaksin haro hiit papakamwa mo hiri nandad magiatong-atong magilapis-lapis pondohot ay boros toko nga iri nagi karamayan di rogon di hondiolo ka gisombo iti napot iti kantakan dati nga isuang piak kerohanian nga osuangay di i grup rohani hinggon na po grup rohani patay ka grup kampung ko grup do kayo iyo kayo ngay hinggon na po nga iti na po piongitan pisapan pioduhan do right to vaksin nga haro iri kay maya andi rogan di hilo pia garaja nga angayan hilo kasyo iri karamayan sedi jadi iri ni kemondot gajah sama gajah bertarung pelandok mati di tengah-tengah ino pa rogan nga ako ni kamatay nga aramayan nagi siya ko kita datid koy umbalo podo kayo ka iti nako pia taon no bay no hot ipir katalu taon no bay no gumu no hot lulusan do kuturo vaksin gumu do lulusan do kuturo vaksin tidak kirad lulusan dot sukung ke vaksin lulusan dot sumap vaksin nga lulusan ngai tokod dito haron po idatid poborosan dot papaingkakat dot idati korohian nga sorhon na datid iri ni karamayan iri ni korohian di rogon dot o kito kumadati lobby pondolot iti katumbayaan to katimpubay no sebagai Seventh Adventist nga gumu ikadaw ti katumbayaan dot ay magakun dot no katarimot terang baru sayra na po dot ay kasungku tay ko isisa o kayonon dati samadat isuang grup WhatsApp ikamoyon dot terang baru nga hirinondod haro tempo ihati pia ikamoyon depanan udah kinorengan nga opuso si ginawod
Columbus si boros miagal itumogod ngay mo. Miagal ko sakiroh dot kaboboras ta di katumbayaan dot miagal ko tongkat gambala lunar sabat agumu pay katumbayaan da suway it kakal pod magakun da sebagai Seventh Adventist nakatarimo dot kebenaran da wagu ipain tepot hirinan dan mumbal magi boboros magi sasapo nga tokoy mintalang ngumutigahi suway bagari mo sayra no pod ay mo boros ko nga hari pasimbaran diti so mo boros harap pamalapis mo boros siya yang harap pamalapis nga mulai numutindahi kaboboyohan da it om om kombal na pay om ikaw mulay na pay om kano po wah hiri na rin sekira na pod iden Indonesia nga no kagad dila ko basandi kayo bulay na pay pokoknya kagad di nga hiri na milad iwalan nga iri nagi kay maya andi rogon idi miagal na di Adam om ihawa paing kukuray lo may na di rogon tumpalido iti tulun sayran na tumpalid may na di kinarahingan di siya sato hiri na di siya at tumayan ako dat it haro kepuasan na ginahusiyad ko kita paingkuro isuang kejadian 3 ayat 12 ina padihi tulun idi nga saling mempersalahkan 3 ayat 12 nu kadit ay tando kasih ay dagyad akon kailat tulanut akon kadit kusay i Adam ay dagyad akon kailat tandu do ininut po hitiad doho ka hato ni tandu ay dagyad akon kailat tulanut ka iri kay may andi rogan ni di nah hindi hoy jadi iati nga iya di nakaantakan dati tibay no tidak kira itit peringkat kerajaan dati mungkin dat iti koyanan dati sendiri boleh jadi i gereja dati sendiri iati pia sebagai pananud kinorengan sendiri nga ilo nakantakan na miagal di Adam ihawa awayaan dati saling mempersalahkan ay dogyad akon ko ay dogyad iri ni mamirungaw di ba apatut na padadi nga ino padadi rogon nga nuho ti kaguk kinarahingan nga anas siya nuhot nukuro tu iri ni kay maya andi rogon it minamon sa siya ino pay tulun nga misap labi pondad papasalak kinarahingan iya tinga ya di ba ujung-ujung gat intan no pakapiyahit miagal ko iti vaccine lah intan no pakapiyalot ay pisapan dati right ka vaccine nga ujung-ujung gat yadit kinarahingan no painsala yadit kinarahingan no pasalawon to ko mo no kuroh magyat itu minintalang itit COVID ka nakatukop ya kinarahingan milat tahanon iti nga ni pasalawon dati kalimpupuson Adam ihawa isay ujung-ujung isay pasalawon ay dagyad akon kay latandu ka ay dagyad akon kay latulanut ay sana no pare nga gumuli kumah kinarahingan jadi ilo no mati kay mayando rogon kumadati misap to kanondo nga ujung-ujung nga gumuli ikalimpupusan kinarahingan it patumpalihan dati hiri nando kapisap nando nga anon do kapingam anon do may sambayang anon do kapisonsod ano po may sambayang isay di pasalawon to kadiri kinarahingan no di salah kinarahingan to atak may sambayang itulun
isait sawonsay isay sangano kinorohingani. Jadi isuang kepisapan nilo kaulian no po nga kinorohingan. Iati magisa sapto ko kaulian no po nga kinorohingani. Misapyo Adam ihawa kinorohinganit patumpalihan. Iri no hit iri ni kayo may andi rogon hindi. Dasayrad haralot ay pagisapan dati. Jadi sekiranya pod ino po di rogon iswanggat kejadian buk katalu ayat kahapod mapat ay so net nakinorengan numan uhoto tilambuso no pasiyad minanahak katusong minamopol minanahak katusong ni rogon maya ditulanut iya no pondo nga mamanaw kondo miyampain datian nu ilo nun dot tawgisa akanon nu ka siya numan uhoto nakura tu nenusuho ila tulun minipangakan tu iri nagya tujuan di ay unsay da kinorohingan. Jadi iati nga sayra no pod kauru takono katatas takono miya galidit lumasuk no di nga ginawad magisasap nga paimbulayan takono ipamusarahan dat no kagadi dang katun-katun ni ting kami mulai imintulot iti no mati umalorog hoy ka at iati no po nga miyagali lumaso a ginawa kapitatas na did sa pigongus-gongus sa kiram mitumbok sa pigongus-gongus pa din mana ka pendapat nga tamuadon na paimbulay ginawa ay di adit korohyan mo ti dirogon iti hoy ka hali pia kapuriman na miyagali nadamo ng kiala sa kirano pod miyagali rogon nakuratu nanuhat nga mimang iri ni tujuan di rogon boleh jadi sayra no panuhat ta kinorohingan nga haro po simbarisyo suway mo tigatin sa kirano pod miyagal ko ay nurdi kalalasu na ginawon no teko tumog mimpun ko na tumugod-tugod uhatan nuhit itulun teko manu barasay sumimbar hirin no mintalangit akon lagi kainsok menjawab no kanda simbar no menjawab lagi kanun lagi sekira pemoboros ka di tanak pintagadan ni tanak sigag kan po simbar tanak nga kon lagi adik kan yudit hit kondo ko kita dit itanak bo jadi moid hit moid hit minta langot stres uhotan nilo kamatu kinorohingan numanggi rogon hukumay no pod antakanid di tako po yung sa duo nila kantakan nilo iswang pikaruhangan di ba iswang pikaruhangan nga itinupot kantakan dia Adam ihawa nga asaru takod awayaan iti mikaruhang nakura tu iyati nakura gyando ka agya asanong nakura tu asanong araw pasimbar hirino minta langoy koy hit ginaon no bo samadat itandu ikaruhang tandu ko ikusay nga sayra no pod milapis inday pisimbaran nga hirin nandod pokoknya kando nga mimbulay nanday tingaw nga hirin nandod katutukan no pa nga paingkuro hinggo padi kapiabong ko makan silapsi kita may pagonsok modop ko dopod isi sa tulunan dati yun boleh jadi itadopon nga misapo kasari moin danda angil-angil nga
patakisan patakisan tamad depan lagi. Nah, ilo ni kayo mayaan di lorogon dat mantad po dia Adam di Hawa nga pinintalang na siya gisom ba iyati da timpo bayno iswang keluarga pikaruhangan nga ay ilo ni karohyan di rogon. Orohyan ni siya ko kita iyati na po nga saling mempersalahkan. Saling menuduh. Iya no giya ka. Okay. Nundo pa malapis to ko. Makimapo ko katuh ka. Makimap nga haro pa'y katuh. Oritan na pa'y katuh hindi nga yadit ida makimap ko piri bo. Makimap ako katuh. Haro no po hiti yadit ako pi ada kepuasan na ginawa. Sira no pod mandati mando ko soroho mandati soroho dot miagal ko iswang pikaruhangan nga sira at timpu do kayo atau iyati dot ikalimpupusan dot nakawaya nakapuriman iti kamun dot saling mempersalahkan. Boleh jadi itino ikasadop. Doon do nga saling mempersalahkan kawi gi. Mintong dadit tit siaran nga adi kasuang nukuro. Noy andot data. Pasalaon nun ni karuhang nun. Inon na gyad manariludo kang kudi kanihab nga ano inuman ka. No kadi ko say ako gyud pinupasaro kagudo. Ako gyud pinupasaro kagudo. Isay di kayo nasunudan ti ano. Songkon ni habok paminom itu yang kemarin dulu lagi. Haro no po hit. Ilo nulot iri no ti karamayan di rogon ni digi. Ujung-ujung iyalah saya minta maaf ka nga iri madi nga manod. Boning ka di dipitagadan. Intangan to kanu pakadaw hi murid-murid di Yesus nga ay sayra no pon noretan di Yesus at ipagilitan do kayo. Iyo ko no matit papatahak doho ka. Hari bendari lod ba? Ipagilitan ako iyo kayo mati papatahak doho ka di Yesus. Nga no kadit murid-murid daw. Iswang Markus 14 ayat 19. Akon kayo ho ki ka. Akon kayo ho kon. Akon kayo ho koni kadit murid-murid daw. Inapay barasat akon kayo ho ki kadi nga ikuha kantok. Ay akon kayo ho ki kano pa siya di nga adit harohi ginawad manghaga do isay. Sakirad iyo ho. Akon kayo ho ki ka. Nga kaginawa ko hom. Ipituruskan to. Ipituruskan to ka. Bali piturus yaw. Tu asamok di Yesus. Mustahil lod iyo ho ka. Ikuh tu ako pi arapat di Yesus ka. Isiyo kanto tu ino tagur di gulu ka. Hari intangan po nga hari ginawat tiyo di bo. Karait kano pod. Kon kayo ho ki kano nga. Haron na higinaw no did it mangaga do isay ikuh ka. Kamu na po nga saling mempersalahkan secara halus dahiri. Jadi intangan to kano po did mued pangalimpupusit it pelajaran dati. Iti na po dit kamu yan dat saling pasalawon ni dilo langol. Iti na po kamu da saling mempersalahkan nga iso man tadi dit tujuan sasaran
itomodon dorogon. Om kada takon poin sa dua dat ipagilitan dati da timpudon do boleh jadi iti kaisi sandati isu anggot dusun ministry, isu ang keluarga dati, tanganak, gereja, kampung, daerah, do oriko takimpin. Nga ilo nolo tujuan dorogon. Moed iati na po nga saling mempersalahkan. Ikomondat saling menuduh. Mimbulay nandat ay dagyad akon kay siyo ka. Om, oilan ta kono padilot. Tamo don dorogon do hilo nga. Kada ta kono pologo so irogon do ondos. Do kok kito dati dot saling mempersalahkan. Isuang do gurup. Kada ta kono pologo so irogon dot koirak kok kita dati dot magyoduh. Kapag ngam-ngam, magigogogol lo hilod gurup-gurup ngay. Teka hingga no po. Sorohon na dati dat say ramimbulay na dahit kantakan na miyagalidi. Mangirad pa yung tapot ka amu tako nga kapag do na bagya mo. Magyo tunga-tunggot pendapat. Kapya ka kita di sangulo ni di nga iyati nga kapuriman to kay alaso ginaw bagi. Pola yun no puyahi icon do koy rak nga pailaso imaginaw no nga iri no hi karamayan di rogon dot ay awayaan dati. Isuanggot Yakobus 5 may tako onward 2 ayat kalimpupuson. Yakobus 5 ayat 9. Tampinay kada kau na sangwol-wol ay saling mempersalahkan. Moy dat iya kau na pa nga aman hukumay. Dat atapat matid hakim na pa nga paingkakat na hila titigawon, hila tatobon. Tampinay tanuda takonohot ay pamitanan kainggaritan kasabaran di tengah nabi-nabi ngai dit menemboros right ko ngaran kinarahingan. Ino pa'y anuan dati dahilo nga ay hodid ayat 9 minoboros. Kada kau no, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kaubasan no pod harakan takandot awayaan dati it amu osonong nga hirinendad mimbulay na la sungut-sungut. Yati sungut-sungut. Kumon kuno pa hala sungut-sungut nga it. Miyagal ko suhuan wi tanak ko mo'y panusip piring. Nga boros, bobok siya nga kumakarongaw kakaratid dit i borosan daw. Hirin daw mogong-logong punda nga i tango piring got. Temod-temod dan dat papalapos-lapos. Komon kuno pakagusway nga imuol-muol. It haro paborosan no nga ipapakita ko arasi asanangan mo. Ilo na dahit mandati painsa duo. Bersungut-sungut saling mempersalahkan. Muol-muol. Iya di no mari sayra no pod ato ko oy mayaan ato ko do orohian nga bersungut-sungut muol-muol harobohitan no papasala da tulun da suway. Ay do giad okon ko. Ya haron lagi majok-pajok ko manaw. Tingaw nga gumiyak pod awayan. Taso nga samilangak pod awayaan. Kawaya totobon nga bong kagi. Ilo no lo. Ino pa'y pususan dati dilo nga isuang dat ay pagilitan dati nga ilo no da nga ilo. Pususan dati lo kada takonod komon na bersungut-sungut itit saling mempersalahkan. Saling mempersalahkan katutukan na po nga
Painsala tokoy ipinapasala. Ay tokoy ilanom isay paintopot ki. Jadi umbalan tokonod mamusu silet kapurimanan megalilo. Iho nga sayrad aransak no kopiohit iso-isoot perbincangan. Osorow kuda sumuang git perbincangan nga modasyo kuda kapuso sa ginawo. Tahan no paginaw no anda moy amoy among. Iri no dohod isara landot ay pengkukurod mengilag kolot kamoyan dat bersungu-sungu tam saling mempersalahkan. Tumbayan ako mo ipagilitan natin iya di. Haranit CCTV no po kagak ko basan to ko di. Jadi moy dat ako kampay dit kantakan di hom pususod no naginaunod amoy ampay. Milo na po mambasa. Korikotod o nga hatus do na hatus si chat nga clear no po Taliban no po gi. Ano man. Tumoy ka no po di amo nga hirinod. Iya nga kampay no kadaw. Jadi ay nakuroh tu manto ko ilago ilo kantakan dilo. Sayra no pod oretan nila saling mempersalahkan. Miagali naburas toko di naburas ko di tenu. Katutukon no pod di nga papasala to kay kinorohingan. Miagal no pod di Adam di Hawa. Saling mempersalahkan. Ay dagyad okon koy lotondo ka. Ninutako doho. Ay dagyad okon koy lotulanut ka. Itulanut isay sawonsoy. Kinorohingani. Iyati papasala ko di karo. Kadang-kadang painsala idagya mo. Papasala ko di karuhang no nga. Ay siko ngayon di. Karuhang no Kambal ni hadit i karuhangot kapilaso ginawa ki. Asaraw no na maanta maduin sa ko da pasala. Nga sorohon na kagum. Ako ni katulon da suway siyo. Karuhang no Jadi iyati sebagai panan udah kinarahingan bobos tokod ay maginsok-insok papasala yolo pihak ko hilo iyati pihak iti ay say katutukon tokot di iso tokoy dot kinarahingan ngai isangan no dati jadi may toko no umbalay mamusus ginawa toko kada nadala songwol kada na saling mempersalahkan kasala na po ako na nagya kasala ino po yung magakun na kasalam kada may insok ko kago aduya ano ko uwa ko na po magakun dat sala nga insok ko nagya kago iso no hit iyalah minta maaf saya sala tahu pun iso nagay di koinsok bo magakun ko nagi kasalam tahu pun ka songkuro nagadi sinanong iyalah saya minta maaf ya gapus oh iya dagya di taramay ko tahu pun buat lagi kan lagi kagud kan lagi manginsok jadi mo ilat kantakan ilat dat ay imbulayan dat sakiranad imbulayan dati nga may dat ani ba ila kantakan nila kasala na po ako nanta ko na po kasala insokon na po kuren po sabaran na po lah may sabar na po lagi kantakan na pamagunan harohot timpu dat iyati na poti nga ay magakun to kapya pinsala nga ay tulun otori mo ilo na momonsay kagaton ikaposiyan dati dat sumono nga sakiran na pod ato kay otori mo magakun ko makiampun makimap ato kay otori mo ay terikot ako na kumakinorohingan. Polombuson to kom nunuhi suang ginaw dati, moy dot ay inopoy kapuri manan dati di nga, pailan dati orotian kinorohingan.
Pahilon to kanala panambarasan, aya siyaw tu rumikat tar pukulan na mo eh. Haroson diho no gitambalu Yesus kasasari korongo mo dumi ay suko ira sinunong daw kadang katong Yesus kasundiho. Ano misis ato kod isang samayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga kasuabon diti miguli-guli ihad mongon sikaw kumadia mantadot so kadung no maya diti panambarasan na kasuabon na bay no. Insan pakagu dot nimbulayan dahay paing kukuron ako ikay mayaan di rogon da sayra ihay dat aratu isuanggat kantakan-kantakan na pamagunan. Asaru ihay kawaya dot ay kolomokon apalid nagyahay mantadi korohian dahay sontob no pahit kaboboyhon dahad it dan pamagunan haro nagitimpud ay hay kapusos sa ginawa dahay miagal dadi korohian no nga may hay ampunay ano hay kagarasan da ginawa da tumuguanggot nununo pahi katakan gisambot iya na dahit pabantugan dahay da isuang kapasyan dahay. Kung sigo Tuhan mantadot sa kadungno paingka nagipagindalanan dahay da tadaw da bayan no isuang da buruan dahay isuang ga tindalanon isuang ga kalidasan nagi isuang ga pananudan dahay kumadya nga moydad patilambus ihayd o girot dot paingigit kasari dia. May no unwide kasimbayanan na santabit pananud no dot mamurimon ditit berkat-berkat no patahakan no dat timpo dat bayno. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati sa kirad asanongot ay tiramutan ay sa kabuling kahangan kapiro ba ta kakagudat kasuaban da suwab orahian ko papailo dot muntak no padit minangudarot rasuk iharokola nga nasiap na hit ay sangaran ilogo na nasiap na hit ilogo na it ay sangaran sa kirad haro kawaya tay ko harot kangayan dahil tamparuli nga milakod tumilambus na po may rikot dahil navita kaday di eldameldi milakod rumamut di siya milad tilambusan na may pagano dahil nga ina pa di it kingaran nga apa kapiyo na naay dat naunsay kaman po nga nakapaguloy ay sangaran la kay iri nakapailan dat perkembangan dit i bajud harakola it ay sokola i kamundat baju koprat nga haraw nohot ay contoh sampel nga sasabaran ta ko pagi apa kapian ipintangaan nagi dat mangurusit ay nurid post daw navita okay abulita ka darumi katahila bah ingkano kapiro ba ta kasuabon na suab hinako po